Chòta dún chola sibh an stóir seo ré acha bhain mar seo a bheith ítear seo agah in Nighean Bheag agus Chòta Dhubh. An in tai Bheag van Nighean Bheag le Chòta Dhubh a Dalvan Jeffrey san seo reiche. An uairsin chuaile bethar géad ó. Bhearna bhox a seo dulgranny agus ná déit do ghlacha le cael íte. Thuairt mami. Croissant. Nighean. Díreach sca. Iachar mami. San dócha gan féicú mata ála. Ai in Nighean Bheag in sia go té granny ach hacha í in mata gali mór. Hello. Thuairt í. Is mis mata gali mór donna agus ha mis dul gatí. Dhéobh le ha ha ha. Yeah, have you sure tachas juice? She and Dresta. Coú thuiríomh injin a briscat sin achat. Dhéanais chad thuairste masa de chola ítear. Rá sé an slí lera cí rabat bit. And your couch mama hana. Sé. Thuairt in rabat. Ha bad is adra rimunki emmet of cursin. Ha brisket jigietam aka iu. Cacar Thugah scat don Nighean Bheag agus chaia colarí. Tá granny le knock a doras. Hickisteach. Ye granny. Hello, Shennifer, come in a how. Thingy in Nighean Bheag. Ha mis a cears gilor a ghrai. Fricka í. Granny, appa close and mora a host. Batan sure agus the feichen. I guess appa soothing mora a host. Batan sure agus the chleint in the ghrai. Shennifer, appa feelin mora a host. Batan sure agus dich. Havaliant granny a bheitfumin le chuann teala cur grain stray sapat agus chaíocht ulla fallaf. In teacher Helen Yasus bord and Ichelin Jet 2. Yalafin Ichelin Portugal. Place around Kai and Matali Shears and Ichelin. Go high, Giddy, Stu Matal, you know, Mission B0050.